Ngibona khona ekhaya ungaphuthela futhi ungakhohlwa. Ngiyakubingelela egameni likaJesu nabakini ngithi mabakusingathe bakuvikele bakukhanyisele bakuphe nenhlanhla. Eyokusenivile ngiyobe ngikhona ngeyi-4 zikaJune ekuseni ngo-8 kuzobe kube u-4 ntamba mambukelo khona ekhaya ungakhohlwa. Ikhona iwasho akhona amanzi yebe khona mhlawumbe nempepho namakhandlela. Locksmith ko-1 uSicitho izosho semali imali uvulekile yoba khona. Yebe khona futhi nento yemizwa yebe khona futhi nembiza, but ngicela ukuthi imbiza nento yemizwa uyi-order if uyidinga because zona yakhiwa special and mayiphumela ekhaya iphumela abantu asuke bayi-odile embukelo khona ekhaya. Embakhulekelayo ngathi uNkulunkulu abasengathi abakhanyisela. Sengiyafisa manje ukuthi nasele ngiba nabalandeli abami nje ukuthi mathiwa kukuhle noma kukubi bohlezi banambukelo khona ekhaya. Kuhle ukuthi ube nabalandeli noma usenkingeni bakhale kunye nawe. Noma kukuhle bakhale kunye nawe, even nawe wena mlandeli wabo wena umuntu osukulandelwa abantu bakho bakhuthalele abantu bakho balandelele. Ngizike babona bakhona emakhaya ngiyamthanda kakhulu bengikhona lapha eGoli yeba khona uDlamini umthandazi enemkhonze kakhulu. Ngithi ukunibusisa amadimoni awukhweshe ekhaya uhlala khona zawenzeka izinto empilweni yakho uzozizwela nabanye bazokutshela ukuthi iwasho zaDlamini umthandazi ziyasebenza sizingisizile mina nami sizingisizile baningi ezibasizile uyozwa ngabo ngeke uzwe ngami kodwa ngithi mina uNkulunkulu makubusisa into ngayiphiwa ngayiphiwa uNkulunkulu. Angifuni ukukhompetha nomunye umuntu futhi angifuni ukukhuluma ngomunye umuntu omlapha indabuko ngikhuluma ngami ngithi nje-ke uNkulunkulu anikhanyisela amandla angipha wona asebenze kakhulu ngingapheli imandla noma kunzima noma kukhuni ngiyobekezela kulona msebenzi ngawukhetha mina angikhethelanga mina ngakhetha yibo abantu abadala basho ukuthi no lolo ufike uphile kahle khona wena konke ukuyeka wenze lokho. Swaziland ngiyobe ngikhona Swaziland Pietermaritzburg ngiyofika Thekwini ngiyofika but kuloko ngeyi-4 zikaJune ngilapha eJozi eDobsonville mbukelo khona ekhaya. Fana ngamanamba ngaphansi ubhuke uzokwazi ukuthi ungaphuthela ungakwazi ukuthi ube sebhuki ngathi futhi kugcwele ufuna nje cha nami ngicela ukubona ukuthi uDlamini umthandazi Mr Shabangu avela kubhale phansi. Inkosi kubusisa.